orang deh jirpojir itu non bangke ilitum akinangsot ilitum karbenglong tame lang kijun penelo ilitum anton kupimata kinangsot kasi alang ilitum bang angin pen bangke na than ponji bangke kuson silang filter ning malah pen iron ke do lang kuson basi kicipa jok puma labang so aku thada lang pen arju poni guna Cardam Nilimen Sondorong Nili district level laboratory long lab technician water analysis banglo nasi bini kado boy nang lutin mara choro lo la lang aputha hawlo kachini nang sok athela sin non idi tum bori na ni kan kan da sa bini puthol la sok putha pak nang ti ban mane ko kado ko me lang aputha chini phan di na ni man kado ko ya lam henan than bo or bak nang ke ya thela technician aputha ko tema nasi non nili tum laboratory aputha bangya PhD laboratory puto মানে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট লং হেৰি কাৰ্বিয়াং লং 7টা লেবৰেটৰী দো ডিফু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল লাকে থেল লাপেন চুকি হলা দাদু সাব ডিভিজন লেভেল লেবৰেটৰী লাপেন হাৰখান লং দা সাব ডিভিজন লেভেল লেবৰেটৰী দো লাপেন ডকমকা লং দা বজাৰ কো সাব ডিভিজন লেভেল লেবৰেটৰী খালে দা গলি তুম লাং আসাত চিনি ফান বলে দে 8 লিটাৰ লাং পনসি হা দিম লং লেবৰেটৰী লং পনান আছে ইলি তুম lang aputa bangke enege ye ko penda school tun de tunda chini je iron ke akalar bango de iron do na lang pen iron det na bahira da kapre lang no hormo chemical do kasi katto ko bi aputa ni dinak pa lang kon lada achar do jar jivan mission pen har ghar beradi la atom kin enta lang donang ko lasi la so lang ni haino aputa ka pachini bangke lada 13 parameters mane lang long do chemical ame pH do total dissolved solid turbidity chloride total alkalinity total hardness sulfate iron arsenic chloride nitrate like bacteria pun hala soni do las kato kafi aputa test ek mati ke lang junmi junus kani tempat sini lasinon mane lang long ke pasoni hormo kadenjar nai isi bange arsenic isi bange fluoride lasi ini tuh lah sobat dah guna sih heli nang kalau jadi ini tuh cetek sih abisin tuh lagi spektrofotometer kalau lah fluoride arsenic kado kalau cetek sih kalau lah dak mana chemical lah tuh elo nili tuh lah fluoride kits lo lagi iron kits lah si nili tuh dak baik kapak lah apa orang bela lah dak baik halat laboratory lo konsi nili tuh masa lah lapian iron kalau dia lagi iron lo isi liter adha liter lang manpo iron ini dah helang ke 0.3 miligram lo nih dong sih over that put la so phan yo phan mi rasi dan mili tum bak ko iron ke lage yo permissible limit ke 1 miligram mane 1 liter lo jong si epo lo kulo de lage ni hel phan mi la bange actually ke iron bange filter sta market filter penda candle filter patamu isna condenser na hormo ke la arsenic pen fluoride la soni hormo bange candle filter pen ke chen lo ekdom mane sung tik lage defika pi latum ar color tabi aroma bi alang chiping bigi mineral botol ta chiping wi sitabe latuman lari itu mesin में लाक्सी कौन ना बिल के लो है नॉन आर्सेनिक का 0.01 के एक्सेप्टेबल है जो जिला में बोल रहे लगे ये ऑक्खन में कैंसर लो को लसन है स्किन डाइजेस लो को लसन का से फ्लोराइड तंगे मुनीरा है लो है 1 बिलो लो नहीं है 0.2 0.45 समथिंग को ना है सब वन नॉन बोल एक्सेप्ट है लापेन एबोव लो बोले मुनीरा है बान some hormone fluoride jong si alang dulu dia some hormone pak lain dental fluorosis skeleton and non skeleton punya supine energy ini some calcium fine pak right pada dia angkut jong pun lah puluh lagi itu kardian long lah halat ke long jun hal war long mana lah sana simptom tupik lagi fluorosis apa bemar kalau aku jaga lah sih lah itu kajian itu YouTube medi hembe ada di dalam lang konsil laboratory long kamar fluoride test di hab kalau support test malah lo mesin ki test ko one epop lo boleh tu oh gitu filter dah itu lah difficult ni laso filter apan non fluoride apan lagi nilitum non dak PhD lo lah pen art of living team boy pen nilitum dah teke langjana hawar long fluoride nilogon we se filter niliponai dah 2020 ani dah dak 1600 house pan nilitum fluoride nilogon pa filter ponai dah manela market long aquaguard filter na difficult masih lah arsenic pen fluoride nilogon pa filter Tezpur University of Professor Robin Kumar Dutta la aviskar kuri lo ponda lo mala so filter amen si fluoride nilogon and arsenic nilogon jipun data la so filter ben non fluoride jong si 1 ppm above lo so filter ni install down la so filter ke ni 2016 17 18 da that festival lo pakar this time bang ni pakar le der age la so bang penan straight lo mahadi use bomb Kasi non ini tuh kasih ni bang lalu lah fluoride arsenic bang testment kwan ma apilu ma gitu lah yang ibu lo boleh itu kado kami rakyat mana apa lagi jundu jadi kita be ikan pan yang 5-6 years dan defect
lasi lahai kadu kami kacini phang ini kacini laboratory long kami kami tu humri ben lahai apun kadu kami alam putri ini tu nak hampa cini cing la ben tes yang mesin tu lahai practically ada man kontak ham ini kan isi just introduce man kadu kami lasi launch pardon Kasi choro lo ilong pen ilitum kacini son la lang pen so si kaciri nei ma pa pun hang ilitum pinang ana son cini kono kasi ilitum langsung se alang ilitum lo kaum ri dan langsung se mithang hem long lang kita sai pasi ilitum or inang pop the ilitum cini nei ma cini nei kasi alang ni thanda choro lo kadu kami so